алейкум, дорогие мои подписчики и друзья. Эту лезгинку я посвящаю своим родителям из Дубая. Поехали. Ay, khoati bichi dara khalda sher khalda siri baze shayze mundan dicharay hay batay aseti ay khoati bichi dara khalda sher khalda siri baze aseti azurosu shayu tarav hobol to khina rak ilahiyat inna dize hadize aseti azurosu shayu tarav hobol to khina rak ilahiyat inna dize hadize Shai zedi himarai, hobola suyas asma.